Pamirsa Pitra Yatnya inggih punika upacara ngaben pinaka cihna bakti majeng leluhur sane sampun meyasa selami maurib. Edan ngaben kemargiang upacara mepepegat sane metetujon megat paiketan pantaraning sang atman sareng kulawarga sane ketilarin. Upacara ngaben pinaka upacara suci Makar Layon majang umat Hindu ring Bali. Pinaka cihna bakti keluarga majang sang palatra sane metetujon nyuciang roh leluhur turmangde digelis mawali ring panca mahabuta. Ngaben taler cihna pengabdian keluarga sajerone ngewantu sang atma antuk ngelepas paiketan ring marcapada. Anuting ajahan agama Hindune, pitrayatnya sekadi ngaben, kain antuk ngemargiang upacara mapegat. Sajaroneng megat pai ketang, pantaraning sang atma sareng keluarga sane katilarin, mangdane sida, mangge bagya, tur keluarga sida ngelanturang kauripan sayen bece. Ring sejeroning pemargin mapegat inucap taler, katahnya nih umat ngawi gunayang sarana marupa benang mewarni petang selem miwah bara utawi tridatu sane kaiket antuk kalih taruraris kawadang. Pemutusan benang inucap kanir gamayang megat paiketan keluarga sareng sane sampun sede. Ari Wiratmaja, Bali TV.